Strah, da Maribor ne bo nadaljeval tam, kjer je končal pred reprezentančnim premorom, je bil odveč. V tekmi v Ljudskem vrtu proti Bravu ponovno visoka zmaga, že 5. tekma zapored z najmanj 3 danimi zadetki in še enkrat je Maribor potrdil, da je najučinkovitejša ekipa v prvi ligi Telemach v tej sezoni. 3-0 torej končni izid, tukaj so najzanimivejši trenutki te tekme. Očekivali smo tešku utakmicu. Očekivali smo izuzetno tešku utakmicu zbog činjenice da 18 dana nismo bili u tom natjecateljskom ritmu. Zbog toga jer smo i protiv sebe imali Bravu, defanzivno izuzetno odgovornu, čvrstu, tešku momčad koja prima najmanje golova u ligi, barem je to tako bilo do sada.
prvo poluvrijeme možda će zvučati čudno, ali u nekakvoj ravnopravnoj utakmici gdje je i Bravo izuzetno dobro radio svoj napad, gdje nam je radio dosta problema u ovim međukoridorima i međuprostorima, mi smo sa 4-5 dobrih izlazaka praktički riješili utakmicu. Kažem, jedna ravnopravna utakmica u kojoj smo na dobru tranziciju i na malo sreće praktički utakmicu riješili već u prvom poluvremenu, nakon toga kontrola cijela druga. Ko ti ne gre, ampak ko ti gre, pač moraš to držati. Tudi to ni lahko, ampak upam, da bom s tem nadaljeval. Ne morem nič. Vse gre kot mora iti zaenkrat. Nekaj je kliknilo v ekipi, sedaj mislim, da kombinatorika in tudi vzdušje v ekipi je super. Gremo Maribor!